Direk, kung sa'yo i-shooting na to karon. What's up? Kay dugay kaya tong mga artista. A few moments later. Uy, kameraman! Ayaw sige email diha kay malubat atong cellphone. Wala na tay gamiton ron. Ay, sorry Direk. A few moments later. Matay. Kadugaya sa tong mga artista eh. Kauras naman ta nagpaabot dire. Mao lagi. Uy, direk! Oh, dara Direk. Oh! Laki naman lagi na yung kuyog. Asam na si Sabil. Napirtira ba sa inyong dugaya na abot? Mas kauras namin nagpinaabot dire. Ngita na lang extra direk. Moto siya na lang ako gikuha. Si Gisabel, nagpa-check up man. Nga nagpa-check up man. Naunsa di siya day? Matay direk. Di na matabang. Di grabe ang ilok. Di na manumbag. Mamusila. Mao ba? Mo lang nagpa-check up? Nya asa man siya nagpa-check up ron? Duha ka bagong lasing kumpanya direk. Suna Pharmacy o Tawas Pharmacy. Moto ako si gitudluan niya Aris Tawas Pharmacy para umot kayo. Ah, mao ba? Unya ka nang extra nimong gida. Kamao ka na mo acting. Matay direk. Sila pa bago na ko na. Kung acting lang hisgutan direct, di sa panginambog. Bis actress ko of the year. Ha? Si actress. Bayot ka? Aw actor day direct. Oh, sige. Ari mo na diri, paglingkod na mo diri. Sige, sugod na ta. Ang atong i-shooting ron kay ang katong advertise sa Kulapo. Ready? Cameraman. Lights, camera, action! Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Iba-iba, araw-araw. Cut! Naon di ba kadaog na? Di gid madadirek. Bugat yun kayo. Bag-o ba gani ka na artista? Reklamador na kay ka. Bay! Ayaw ko pa kawawi bay. Nung ka bis actor ka. Oh, bis actor lagi ko. Saan man tani? Nga di man ni mada. Bugat man yun kayo. Sige, tikto ta. Ay na sige reklamo ha. Para masuda ka og artista. Cameraman. Lights, camera, action! Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Iba-iba, araw-araw. Vino Kulapo. Pag meron ka nito, wala kang talo. Good! Best actor gid ka. Sige, lingkod sa dire kay magkuan sa ta. Next advertisement na sa ta. Cameraman. Lights, camera, action! Babangon tayo. Cut! Di man nga pagbangon, bati ang kayo mong naong. Grabe si yung dag penalty direct. Sakit kayo. Huwag kagatan as mo nga. Gwapo po ko ni mo. Ay sis, dili na itsura ba siyan ron? Batasa na. Sige, tikto ta. Cameraman. Lights, camera, action! Babangon tayo. Susulong tayo. Mag-Nescafe para maganda ang pagbangon mo sa umaga. Good! May malagi kay mong dag advertise. Mag-Nescafe para maganda ang pagbangon. Oh! Ngita ko kisira din. Sige to. Ngita lagi ko. Sige to. Matay direk. Siya lang patubag ko nung kana. Aziz. Matay direk. Matay direk. Siya lang patubag ko nung kana. Ay, balik. Siya lang Siya lang patubag ko na ko na direk. Matay direct. Kung acting lang yung hisgutan, why sa panginambog? Bis actor ko of the year? Ay, So what's up mga kaboy? It's time to shout out. Kung gusto ka magpa-shoutout, just comment #Boom. Punta na to ang shoutout sa YouTube channel. Shoutout ni Dinib M. Tero. Shout out. Shoutout ni Joseph Encounter. Shout out. Shoutout ni Henry Abad. Shout out. Shoutout ni King Mitch. Shout out. Shoutout ni Martin Dijos. Shout out. Shoutout ni Gwen Girat. Sirat. Shout out. Shoutout ni Hani Sigira. Shout out. Shoutout ni Dindin Amancio. Shout out.
Shout out ko ni DJ Ryan Tisoy TV. Shout out. Shout out ko ni Kokoy Choyens. Shout out. Shout out ni Jamaica Sanchez. Shout out. Shout out ni Princess Hanabi. Shout out. Shout out ni Grace Ann Dangautan. Shout out. Shout out ni Lauren Diz. Shout out. Shout out. So katora. Shout out niya, Lods. So special shout out ni Borge Giltindes, ni Clyde Agravante, Nino Silma, Christopher Giltindes, og ni Paloy. Oh, sige. Paloy. Paloy. Shout out ko ni Paloy. Special shout out ni Darren Gray. EJ Fernandez. Shout out, Lods. Shout out din ni Mabel. Momong Inarsiko. Mong Inersico. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next na video. Wow! I like tryna show, baby, how you suck, cutie, how you suck.